ukhule RDP uzufuna ukuyofela RDP uzusitshela ngokuthi wazi kunakami bikholemisi siya ama levels asakhuluma indaba yemizi ayingekho sikhuluma imizi ekhona manje siya ama levels. Yazalwa le ntombi ngifuna ukuthi yazalwa lo mntwana ingelosi mayifika ngifuna ukuqedisa le ndaba kaJesu nesiphambano. Ingelosi mayifika yathi ewe nawo ubusisiwe sifazaneni uzokhulelwa uzale. What hayike wait a minute angimani ngithatha into sokukhulelwa ngoba lelizwe laseJulius Mkhonto uma ngesimemba ngithile ngekuthola umsebenzi uma ngesumphako umuntu othile ngekuyithola ipromotion uma ngazani nomuntu othile ngekuzusebenza kwathiwa lo mbuso ulethayo into zakhona ziyini connection kodwa siya ngabantu ukuthi babe nabayamoya. Hayi ngizokhuluma ngakaqaliswa abantu ngizothi uyaphumelela wena kulo mnyaka into zakho zikhona kulo mnyaka uNkulunkulu uzokususa amandleni akubeke amandleni akususa amandleni kodwa ngasinoba ngikhuluma kubantu namhlanje ngizothi wena uzoba unstoppable.